bashonele ungabi namahloni ngoba yilokho kwenza kube unique kwezinye izizwe yilento ufuna kuyiqhatshe ngayo bugcineni lobo buntombi benu yibani responsible for yourselves akekho umuntu ozoba responsible ngawe wena uziphathe budedeni umuntu nomuntu uresponsible ngaye ngoba ikusasa lakho malonakala basoba leli gama lithi lakho ikusasa lakho akusilela mama wakho usedlulile uma ngabe wawa